E whā ngā kiwi, ko tukuna kia noho ki maunga taranaki, hei tā ngā iwi, ko te tīmatanga tēnei o te whakarau ora anō i te taupori o te kiwi ki reira. Koe nei te huaranga te kaumārua o etahi kiwi ki te maunga. I reira, a Regan Paranihi. Hoki ana te kiwi ki te ukai pō. Roa te wā kai konei ngā manu e noho ana. Ka tahi anō a muri te tino mahi o te hāpori kei te maunga, ka wātea te ngāhere mo tērā hoki ngā mai. He hai papa nui, ma te mana whenua. Ko tā mātou ngā hapu o Puketapu, tā Urikura me Pukerangi ora, nā mātou e wakataurima mai, e rā manu. Ko te piki tā ngai o ngā kiwi ki runga i tō mātou maunga tito ia. Me te aha he whakamīharotanga ma e nei puanani. I roto i ngā wakatipuranga, ka wakapūmau tēnei honunga o ngā whakatupuranga ki tō mātou maunga taranaki e tūnei. Tāno te ara ki ngā mahi hei tiaki i aia, kia rongo i tōna wairua, i tōna mauri, hei oranga mō rātou. Ko tā te pauata whai matua tā tāne Houston, i ona rā muia katoatia te maunga nei ki ngā kiwi. Ko te whai atana ope, kia rauora anō, taua āhuatanga. 7,000-8,000 plus live traps out there that are keeping our kiore, our ngeru, our possum numbers down. So that's the mahi, that's a predominant mahi that we engage in to keep this place safe for ngā manu. He āhuatanga ka whakatīnana anō hoki i te kaupapa he kawa ora. Ko te pūtake o tēnei kaupapa he kawa ora, ki whakahokia ngā manu me te reo o hēnei manu, ana ki te wao nei ki runga ki tō mātou tupuna taranaki. Te kaumārua ngā ope kiwi kua tukuna ki te wao o taranaki i tēnei wā tonu. Ka mutu ko te whai a te mana whenua roto kare anō hoki kia māhora te tipu o te kiwi ki te wao tapunui a tāne. Regan Paranihi, Te Karere.